Pa jesam, pa rekao ti Sad jesam. ćemo. Molim. Halo, Halo. dobro večer. Dobro večer. Izvinite, ali djevojka iz Tuzle? Pa jeste. Izvinite, imao sam samo vama, ušla mi u kuhinju mama, pa sam morao prekinuti. Nadam se da ne znate ko je, ne znate, jel de? Pa ne prepoznajem. Aha, ovako, izvinite što vas kasno ovako zovem, ali poznajete Arnela Omerovića? Da. Ozbiljno. Zašto? Pa, da li ste sinoć vi bili zajedno? A koga to zanima? Malo su privatne stvari. Pa nije samo... Šta? Ništa, evo, sad ću izeta. Ništa, pa ja samo nešto provjeravam, pošto je policija prijavila sinoć da je Arnel nešto bio, neko djelo loše uradio, pa sam htio da provjerim da li je s vama sinoć bio. Znači, istina je da je bio sinoć s vama. Pa bio je, jeste. Da. Šta imate reći o Arnelu, molim vas, možete mi samo opisati kako izgleda? Šta sad da vam kažem? Da li je istina ovako, djevojko, mislim, da vas pitam, da li je istina da ste sinoć bili sa svojim, hajmo reći, švalerom i da je Arnel također bio tu pored vas, da ste u restoranu jedno drugom dirali noge, koljeno od koljeno? A zašto je to rekao tebi? Pa nije mi on rekao, već konobar što radi tamo. Pa to je bilo neprimjetno, nije se primijetilo. Pa... Nije smio to da kaže. I kaže mi čak... Da li, znači, sa Audijem 6 ste došli, također komšije su mi rekle tamo od ovog gospodina, vašeg prijatelja, od Arnelovog prijatelja, to je vašeg švalera. Izvinite, Arnel me zove. Reci, Arnele. Šta je, brate? A jeste to vi zajedno? Jeste kod njega, ili? Nije, evo, tu je na Skype-u sa mnom. Aha. I on je vama tu sad sve I rekao. pita, evo ga, postavio mi je pitanje, pita da li pričam sa osobom na slovo L. Je li istina, Arnele, s osobom slovo na L? Da. Možete vam reći, djevojko, da li vas je Arnel sinoć napastovo? Pa nije me napastovo. Da li ste vi njega htjeli da silujete? Pa nisam htjela da silujem, htjela sam samo malo nježnost, to je to. Arneli! Evo ga, Arnele, evo tu je Arnel, imate li šta da kažete Arnelu? Mislim, ove situacije ove, da li mislite da u budućnosti možete s njim biti? Pošto vidim da ste po glasu, ste ono malo, što se njega tiče, vidim da ste baš zagrijani za njega. Jesam iskreno zagrijana, ali on nije za mene zagrijan. Čekaj da ga pitam što? Arnele? Pa pitajte. Arnele? Kaži da vas odjebem, da neće ništa s vama. Stvarno? Da. Šteta, recite mu da baš dobru priliku propušta i da to neće... Da li istina da imate crvenu duksercu, onaj trenerku i da ste se jutros naguzili? Sad da sam se naguzila, to možda je bilo slučajno. A to je meni Arne rekao da je on htio da vama nešto uradi jer ste vi to uradili. Da li je istina? Istina. Arnele, da li se digao kurac tvoj? Izvinite što se ovako izražavam. A ko ste vi uopšte? Prijatno.